Thobela ka moka ke le dumediše Matšhentšhe Radio ke dumediše le batho bohle ka moka ba le gona le dumediša ke nna ntate Thobela ka mogo la Bakersford ke re aowa hei banna mo lefaseng go boima go bothata re a kwa go na le morutemošo o a bolela gore fake prophet o a bolela gore no mo magareng ga Morocco le Senegal yena o bolela gore go wina Morocco jalo modimo ka re ke ena a tsebago a mo prova rong go a wina Senegal go ra gore moyo a ba profeta ka ona o tswa kae a se wa modimo ka fela tate Mokoto a fela a bolela re ke moya o tswa go kae jalo sho a re mothaetšeng ge a bolela a re go wina Morocco sho mothaetše ba mamedi re tla boa re thaetša le mamedi o mongwe ka moragonyana le ena ga a hlalosa gore no a bolela ka basadi ba ba lokilego ba neelago ka mo kereke gore no ba tšea advantage ka bona ka baka la gore ba lokile so a nke re thaetšeng o re ko gorena ga a bolela maaka o reng a re mothaetšeng ko o a latela a re kwentše taba tanko. I see Morocco lifting the AFCON trophy. You will see it come to pass. My name is Prophet Pritchard. I am here to announce the winner of AFCON. Many people doubted me before. Today, my direct messages are full. Caramelized. I see Morocco lifting the AFCON trophy. You will see it come to pass. Write it down. This is not an arrangement. It will surely come to pass. If you want to see me one-on-one, send me a direct message. You face a experience a rejection a lot kutlwe o na le bomme ba llang hore abarati ke batho kere they need to, I know it might sound harsh but they need to make peace with it that Mkoto because ke rile ha ntse ke le busy ke checka ko YouTube I came across the channel tse buang ka dark psychology and ke bona fela gore ntho e ntseng re etsiwa ko bapala ka rona batho ntse ba bapala ka rona we not even aware na ebile I reached a conclusion mo ke reng o tsho re la ba ya magotleng a bona a bosiu ba ruta dark psychology ntate Mkoto because ha o re wa sheba o be o ipotsa gore ngwana 5 years a kgone o trigger batho like a dlale ka dikelelo tsa batho the way a etsang ka teng o dinka kae but nna ke jele ka ipotsa gore o tsho reng le bona bana ba tsamaya ona magotla ao a bosiu ba rutiwa tsona dintho tseo ntate Mokoto and one of the things e ke ithutileng ka yona ke goreng ba re like motho wa kgopo ha o shebile like people don't just ba qale ba bapale ka wena ba kopana le wena they study you ba ithuta wena for a very long time ba observile ba o bonne hore o motho soft o motho o neelang o motho wa pelo ntle o motho wa kutlwele botlhoko o motho o jwang so they using those things against you so haba o sheba o ba hopotsa everything that they are not wena o ba like sipone mo ileng gore motho a sheba ho wena o bona everything yena a leng yona like they see how evil how wicked they are when they look at your kindness so instead of working on themselves but ba bang ba bona would rather break the mirror hona le hore like motho a kampana thube spili hona le hore a decide hore e re ke ka me mirror ka hantle because I bona mo spilling a hlaela ntlo re skipa se a sa dula hantle now we talking ka dilo tsa ka mohare hore mara ke na le mona motho o dulang o shetsa dilo tse dintle like a ke siyo mo mosebetsing wa ncoverela like ke la bona ha ke rekile eng wa nthabela ke bua like ke dintho tsa ka mohare but when you become like that mirror where they see bokgopo ba bona and instead of ba zame ho lokisa dintho tseo they choose to break the mirror hence o tla re ha o tlhahella batho ba etse dikobiso
batho ba bua hampe kore ho etswe ditshego tse dingwe kore fela just for you to feel small, just for you to leave you feeling humiliated, to make you to leave you feeling like you're nothing. Ke tsona dintho tse jwalo. I just don't know hore nka re ke eng, but they call them toxic people. A ke itse hore ke tla re ke eng toxicity ka Sesotho. So ke dintho tse jwalo, and ntho e botlhoko ka this whole thing that Ntate Mokoto, this human behavior ke hore but the more you try to do good, le bona ba ba kgopo le ho feta. Ha o ntse o re le bona ba ipotsa hore re batla ho bona hore o ka fella kae. And this thing e etsahala everywhere, e etsahala mo di-family-ing le ko manyalong. E teng this thing. Ha o fitla o thole hore bona self ha ba utlwane, but because so fitlhile wena bothata se le wena mo family-ing, like it applies everywhere. So nna ke re bomme ke re ho motsehang iphumuleng dikeledi, amohelang hore le dira le batho ba kgopo, and unfortunately ke batho ba tsebang hantle hore le lokile, ba tseba hore le na le dipelo tse dintle, ba tseba hore le bonolo, ba tseba hore le na le kutlwe le botlhoko. They know everything about you, they've studied you, but unfortunately, like nkare the way they are wired, or the way ba nahanang ka teng, which does not make sense, but ke the way ho leng ka teng, hore the more o re ke etsa ho loka, wena ipotsa hore we expecting fairness, because rena re hotse re tseba hore ha o etsa ho loka ho tla ho wena. But in this world, unfortunately ka dinako tse dingwe that's not how it works. Ha o etsetsa batho ho loka, ba batla ho bona hore o tla fella kae, ba bona fela wena o ka reng o iketsa betere, ha ba bone motho a lokileng a etsang ho loka, ba ipotsa hore o nana hore ke ena mang, because bona they don't have it in them hore ba etse dintho tse wena o kgonang ho di etsa. Ha ba kgone ho lebalela the way wena o lebalelang ka teng, ha ba kgone ho neela the way wena o neelang ka teng. And ntho e botlhoko ke horeng rona re feletsa re ipolaya ho fitlha mo e leng hore o neela le ha o sa batle, because you hoping hore one day ba tla bona ho loka ha hao, ba o bona but ha ba batle ho amohela. It's not that they don't see hore you are kind, they can see your kindness, but they don't want to accept it, because accepting that you are kind ho ra hore santse ba amohele hape hore le bona ba kgopo. So that's why ba re people would rather break a mirror rather than fix what is wrong in them or with them. So the Temkoto, it's sad, but that's how it is. And ka nako nngwe to preserve your peace, hore o sale o phele ka kgotso, you have to cut some people out of your life, no matter how much you love them, because rena we get to a point where we end up sacrificing ourselves. Re feletsa re sacrifice o etsa dintho for the sake of peace, but when you don't have the peace, it breaks you. Bushu ha o robale, o be o nwe le di-anxiety medication, dipilisi tsa di-depression, ka baka la ntho batho ba these people are playing games, ba dlala di-game ka dikelello tsa rona. But wena o ipotsa hore ke a lokisa, but bona ba enjoya ho senya hoo, ba tshehisa ke hona hore o busy o senya energy ya hao o re o lokisa ntho e leng hore ba e senya ka bomo. So nako nngwe you just have to let people be. Ba re to win with a toxic person, you win the moment you decide or you're no longer going to play this game, because ke game fela, ke papadi. Wena o bona le bophelo ke tsamaya ho lokisa, ke a aha, ke etsang, bona ke papadi for bona, ba batla ho monyolla, ke ntho ba e batlang fela, ba dlala game. It's nothing like ha ona maikutlo attached to that. So kare like le ka bona ntho e for what it really is, hore ha ona bofe mo lefatsheng, o etsa o loka, nako nngwe botsa hore o loka o tla khutla. Sometimes it doesn't, and not because batho ba sa kgone ho etsa o loka, but because ba kgetha hore they're not going to do it. Because ha o etsa ho loka o re le bona one day ba tla o etsetsa ho loka, ba bona fela hore wa ba challenge, o nana hore o betere ko bona.
So ntate Mokoto bomme a ba ipeya hantle, a rata batho ba o ratang, o rata batho kaofela ba sa o batleng, it's fine, amohela o tswele pele ka bophelo ba hao, because ho lokisa, you cannot fix ntho e leng hore ha wa e roba. Ha o tsebe hore why batho ba feel the way ba feelang ka hore o ke eng ntho o ba entseng hore ba triggerile ke eng. But like I say, according to dark psychology, o ba like ha o lokile o kopana le batho ba kgopo, o ba like seipone. So ha ba shebile, ha ba o sheba, you remind them of everything that they are not. Ha ba o sheba fela o ka re o exposa bokgopo ba bona bo tswela pepeneneng. So o ilokisa jwang ntho jwalo? Because motho o change the day yena a decidang gore they want to change. They're not gonna be kind because wena you are showing them kindness, or ba loke because wena o le motho a lokileng. People choose who they want to become, they choose what they want to do. Ke a leboha moetapele.